Pemirsa epidemiologi saking Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia FKMUI, Iwan Aryawan keketus saking kantor berita antara Mausang, wenten penincapan kasus konfirmasi COVID-19 risampun libur Idul Fitri. Punika mawinang kramo mangdane disiplin protokol kesehatan prokes mewah ngemargiang vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan Kemenkes sareng bage epidemiologi kantos mangkin kantun mabrik bagang indi kahanan puncak tren panincapan kasus sani memarki. Kemenkes RI nguningayang inik pawuhan wilangan kasus COVID-19 tanggal 21 April war sekali tali tikang likur kantos langkungan kali talian diri erahina. Sani nyinayang panincapan selami dasesasi ukuran ring Indonesia. Panincapan kasus taler kuasanain oleh positivity rate sane nincap dados 14,76%. Lianan punika ring sajeroning kuentenan tingkat keterisian rumah sakit utawi bed okupansi rasio bor taler kauningin nincap dados kutus koma siki persen saking kuentenan langkungan petang dasa unit genah pasirepan. Selami tanggal siki kantos 3 Mei sani lintang, kauningin wenten langkungan siu samas diri pasien COVID-19 sanes seder ring rumah sakit tur atenge durung poleh memvaksinasi. Iwan ngaptiang krama mangdani digelis nureksain angge yening merasa wenten gejala infeksi saluran pernapasan skadi, panas, dekah, flu utawi nanin kontak sareng pasien terkonfirmasi COVID-19. Manut Iwan, protokol kesehatan patut raja kemargiang untuk disiplin saha krama moliang vaksin miwah booster. Yang sampun kena infeksi nanging nenten madue gejala utawi gejala ringan, nenten werde, nenten madue komorbid. Iwan nguduhang krama mangdani ngemargiang isolasi mandiri. Yening krama werde utawi madue komorbid mangdani digelis konsultasi ke fasilitas kesehatan. KMB Bali Pos nguningayang.